Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav iz hladnog i pomalo vjetrovitog Maksimira. Vrijeme je i za treću utakmicu ovog 19. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, dvoboj Dinama i Lokomotive. Livaković na vratima, Ristovski, Ljubičić na bokovima, tu su Šutalo, Perić, Mišić, Ademi, Baturina, Špikić, Ivanušec i Drmić u vršku napada. Ante Čuljak, glavni sudac ovog dvoboja, pomoćnici Tomas i Šarić, četvrti sudac je Dadić i u VAR sobi su Dario Bel i Kristijan Novosel. Silvio Čabraja se odlučio za Čavlinu, Cipetić, Salihu, DH Spjevarić ispred njega, Marić, Makaj, Stojković, Tuci, Goričan i Kulenović. Pokušavaju zadržati Drmić, otvara se mogućnost za Dinamo, evo Baturina pored Čavline i na kraju gol. 1:0 vodi Dinamo, 8. minuta, ali podignuta zastavica. Ništa od toga. Eto, tako je bilo i protiv Gorice u onoj situaciji da vidimo još jednom ovdje, bio je ovdje Baturina u nedozvoljenoj poziciji. Sad jedna lopta u sredinu, tu prema Špikiću, Špikić i na kraju vratica još Baturina i to je zaustavljeno tu na crti u 13. minuti. Ademi i Ristovski. Ubacivanja Ademija, tu je Ivanušec, pa onda Baturina, Ljubičić, Greda se trese. Ponovo okvir gola, sada u 22. minuti. I presječeno sada jedna pogreška, tu je Ristovski, pa onda Špikić puca, odlazi to preko gola. Udarac iz kuta, Mišić u 16 metara, očistili gosti još jednom, Ristovski to sada vraća, a onda se stvara tamo situacija za Baturinu, Špikić je probao i onda još jedna vratnica, je li ovo moguće? I treći put okvir gola. Prolazi Špikić je ubacio, još je lopta tu u 16 metara i izbacili su sad igrači Lokomotive. Ivanušec, novi ubačaj u 16 terac i još jedna vratica i sada je gol. Sada je na kraju ipak pogodak, Ristovski je to na kraju ipak pospremio ovu mrežu. Apsolutno zasluženo vodi Dinamo ovdje u Maksimiru. Mišić, Drmić, Špikić, brani do Čavlina. Odbilo se sada ponovo tu do Špikića, još je on u 16 metara, pokušava proći između dvojice, na kraju je pao, ali Čuljak nije na to reagirao. Sad Aliju, evo jedne povratne lopte, brani to Livaković, odmah u 47. minuti imala je priliku Lokomotiva doći do izjednačenja. Kakav je to udarac bio u ovoj situaciji Stojkovića, ali sjajna reakcija Livakovića.
I sada kreće Lokomotiva, Cipetić vuče, tu je Miličević, Stojković, Miličević dolazi iz drugog plana i sad se trese i s ove strane vratnica 58. minuta nakon ovog ubacivanja Miličevića. Ristovski, lopta za Špikića, nije podignuta zastavica, Špikić, Baturina, lopta je u mreži, ne diže zastavicu, ovdje je pomoćni sudac i to je pogodak za 2:0, 58. minuta, Baturina za 2:0. Poštovani gledatelji, 58. minuta utakmice, Dinamo Lokomotiva 2:0. Pogodak je postigao igrač s brojem 10, Martin Mak. I evo udarca i prolazi to pored gola, uputio je u ovoj situaciji Pivarić, taj je udarac. Da vidimo, ovdje će se morati popraviti mreža, ovdje je gol, ja uopće nisam vidio kako je to prošlo, jer tu je mreža bila, evo sad se to vidi, ispričavam se još jednom, ali izgledalo je kao da je prošlo pored gola, jer zbog ove rupe na mreži Pivarić je postigao pogodak i doveo Lokomotivu na 2:1. Evo lopte na desnu stranu, evo prilike i to prolazi pored gola. Kako se stvorila prilika sada i za Cipetića da ovdje dovede Lokomotivu do izjednačenja. Ivanušec. Ulat odmah iz prve, pa lopta do Ivanušeca, tu je Emreli puca u ruke Čavline. Mišić je uspio uklizati i Mišić će dobiti žuti karton. Dinamo je s igračem manje od 82. minute. Dobio je tamo u prvom poluvremenu Mišić već žuti i onda sada nakon ovog prekršaja i drugi žuti. Da u 5 metara otišlo je to ipak preko gola. Na kraju Dinamo dolazi do sva 3 boda pobjedom od 2:1. Pa, prvo poluvreme nismo dobro ušli u utakmicu, znači imamo, mogu reći, i sreće, malo nas je mazila da Dinamo nije poveo sa većom razlikom. Drugo poluvreme, nakon što smo napravili 3 izmjene, uspostavili smo igru, djelovali smo dobro, nažalost iz naše nekakve gluposti, 2 igrača na lopti, prođe nam, dobijemo drugi gol, vratimo se na 2:1, nažalost nismo uspjeli do kraja izjednačiti, imali smo još par prilika, nismo izjednačili, ali to je tako u nogometu. Pa mislim da smo gledali jednu dobru utakmicu, zaista na kraju i vrlo je bilo neizvjesna. Mi smo bili jako dobri prvo poluvreme, mislim da smo u tom prvom poluvremenu trebali biti učinkoviti, u tom slučaju bi sigurno lakše priveli utakmicu u kraju. Lokomotiva je drugo poluvreme bila, stvarala nam je dosta problema, imali smo, zahvaljujući Livakoviću smo držali taj 1:0, imali jednu sjajnu reakciju. Nakon 2:0 taj gol nas je malo, ja bih rekao, njih osokolio, dao im je krila i na kraju s igračima manje dosta smo teško živjeli. Za nas vrlo značajna pobjeda iz razloga što, eto, to je drugo domaćinstvo, a i ovaj protivnik koji je zaista u posljednje vrijeme za nas vrlo neugodan, zaista su bili gosti jako dobri, želim da tako i dalje naravno nastave. Mi idemo svojim putem.